Prisila na spolni odnos se može isto objasniti kompetitivnosti spermije. Naime, muškarci će prisiliti ženu na spolni odnos ako smatraju da je rizik kompetitivnosti spermija veći. To su istraživanja pokazala, to jest da je bila žena koje su bile više nevjerne ili je postala mogućnost da će biti više nevjerne, su imale više prisila na spolni odnos. Anatomske prilagodbe. Prvu prilagodbu je objasnila kolegica, veličina testisa, no veličina i oblik penisa također je bitna. Veličina i oblik penisa zbog toga što to pospješuje premještanje sperme drugog muškarca. To su istraživanja bila sa umjetnim genitalijama i pokazalo se da je upravo oblik penisa vrlo bitan, no postojalo je također mišljenje da ako će muškarac premjestiti spermu drugog muškarca, zašto ne bi onda i svoju. To se rezultira time da muškarci jednostavno ne mogu održati erekciju nakon ejakulacije, također postoji refraktorni period i penis je jednostavno hipersenzitivan. Isto tako, kompetitivnost spermija može se objasniti i u kontekstu seksualne fantazije. Znači, kod nekih muškaraca javlja se povećano seksualno uzbuđenje ukoliko postoji kompetitivnost spermija, dok druga istraživanja pokazuju kako se kod muškaraca javlja znači povećano seksualno uzbuđenje ukoliko nema kompetitivnosti spermija. Također neki anegdotalni primjeri pokazuju i kako se javlja povećano seksualno uzbuđenje muškaraca ukoliko oni promatraju seksualni odnos između dvije žene. Pound tvrdi kako bi muškarce zapravo trebalo seksualno uzbuđivati više pornografski uradci koji sadrže kompetitivnost spermija, jer bi tako oni učinkovito mogli osigurati svoje očinstvo. Jednako tako, analiza nekih pornografskih uradaka pokazala je kako se u tim komercijalnim videima za odrasle i slikama pokazuje više videa i slika sa jednim muškarcem i jednom ženom, a ne jednog muškarca i više žena ili obrnuto. Isto tako, ideja da muškarce više uzbuđuje ako postoji kompetitivnost spermija opravdana je brojnim izvješćima muškaraca koji su potvrdili da ih seksualno uzbuđuje ukoliko svoju partnericu gledaju u seksualnom odnosu s drugim muškarcem. Oni nakon toga ne osjećaju odbojnost prema njoj, nego dapače veće seksualno uzbuđenje i time nastoje, znači, ne odbijaju seksualni odnos s njom, već se nastoje prilagoditi tom seksualnom odnosu. Ponašanja koja su vezana za kompetitivnost spermija mogu se raspodijeliti na dva dijela i to su ponašanja u kojem izbjegavamo kompetitivnost spermija ili ponašanja u kojima se suočavamo sa kompetitivnošću spermija. I sada da bi objasnili zašto se muškarci nekada odluče suočiti, a nekada izbjegavaju se suočiti sa kompetitivnošću spermija, trebamo gledati u kontekstu kada se to javlja. Znači, tako mi imamo fantazije u kojima se muškarci najčešće vole suočavati sa kompetitivnošću spermija i dapače to ne predstavlja nikakvu adaptaciju, već predstavlja neku funkciju u kojem se oni zapravo prilagođavaju i povećavaju se njihovo seksualno uzbuđenje, no to je samo jedno od objašnjenja. S druge strane, imamo stvarnost u kojoj se muškarci u širokom luku pokušavaju izbjeći kompetitivnost spermija i to im ne predstavlja nikakvu seksualno uzbuđenje. Također, evolucijski gledano, muškarci su jednako tako sagradili neke mehanizme, razvili odnosno neke mehanizme kako birati partnerice u kratkoročnom odnosu. I također postoje neke promjene, odnosno razlike kojih su neke žene privlačnije od drugih. Najmanje privlačna je potencijalna partnerica koja je udata. Ona znači ima dugoročnog partnera i s njim seksualne odnose, stoga ona predstavlja najveći rizik kompetitivnosti spermija i nju muškarci najčešće izbjegavaju. Potom sljedeća je žena koja nije udata, ali je uključena u česte seksualne odnose i ona predstavlja nekakav optimalni ili umjereni rizik u kompetitivnosti spermija. I dok najveću preferenciju imaju
od muškaraca žene koje nisu udate i nisu uključene u nikakav seksualni odnos, one zapravo predstavljaju najmanju moguću mjeru kompetitivnosti spermija. I zaključak koji bi mogli izvesti iz toga svega je to da je zapravo kompetitivnost spermija bila zanemarivana tokom godina. No, unatoč tome, evolucijski psiholozi su počeli proučavati fiziološke, psihološke i anatomske prilagodbe ponašanja koje utječu na kompetitivnost spermija. I kao što je kolegica na početku predavanja rekla, nadovezujemo se na znači prvotnu definiciju Parkera koji je zapravo iz njegove definicije je kompetitivnost spermija lišena svakakvih fizioloških, psiholoških i anatomskih ponašanja, no mi smo kroz ovu prezentaciju uspjeli dokazati neka istraživanja i objašnjenja koja pokazuju znači da to nije tako. U svakom slučaju dalje se treba nastaviti sa istraživanjima otkrivanja načina na koje ti oblici ponašanja utječu na kompetitivnost spermija i s time bi postigli sveobuhvatno razumijevanje ljudske seksualnosti. To bi bilo sve od nas i hvala na pažnji.